Okay, so let's see what we have here. Good morning, guys. Good morning. We are here. So this is Walong. That is the landing strip. Walong landing strip. That one. So good morning. We had a nice sleep. Marcel from Riram joined us yesterday and stayed with us. The Marcel na Riram ila join bangi idan marway. Tengah ada prangut mentah. Arngut na penarbals. Iwe na Riram at sangut ki Sons of the Hills. Kita đang liệt bam thế ya. Tengah ni ya lipet mo. Betul lah. Cai. Men puncture tire jong I pakem. Terkadang Islam ni poin ni kena stang di poin kumba. Nriu stang sini tambah puncture tire. Di gang kita ngebang. Ni. Sao am? Ya sao? Minum kopi mah? Kopi mana ni? Lama betul ke? Kamu kita buat ledang. Thọ Ibro dah. Tu buat mana? Em đây rồi. Don't gossip, just let him drive. Te perlu. We are here at Walong. Ngak siong kaju tambah kuat men repeat. Walong is in the Kedega bakaduk ka. Ndi bakaduk ka lajan dei Walong kaho kibitu ngelajan ya ka kaho mo kedega the first village of India, easternmost part kaho kibitu easternmost part of India. The niat na Shillong Naugang Jorhat Dibrugarh the next one is Wakro one tu Namsai gitu kan, Namsai Wakro ni kiri sini Lohit River ni di kiri ka sini kiri ka Indo-China border hi sini ru ni ima ta mud ngan ale tu sa westernmost part of India, central India apa Nagpur, the most last Indian village di sa Ladakh ru nga boy tementang ini first village kabadai ka muka village kabading kong do kabahap first sunrise kada hantai Dong Valley kaho kibitu sapet na Google Map CE kidong kitu teng sapet ni susu sibet mo te muka ni ke Dong Valley kadika kacaka ka kaski mestap kayo sunrise muka sengi mestap teh kayo fast do ni kacaka ha India takada land of the rising sun, land of the Donit Mountains mo sim sibet pakam jam best mah Pak Jo. Oh, biru. Kabar apa? Nyanyi me try sim try ani ka por gram dan ni por try bangi mela yala mengi try da wasuk try anu na Shillong la dan ni ha po Walong try banang ni khama tu try iki jongi dang bu ya me try ba menyala me try bangi ni ole de ki basuk bangi op haida ka basuk try tokne di ki jome try ba dan ka bangi try ha ka ching lek jiwan jongi try bangi es kam try menam ino try bangi da ka ni bor try long amol jome ha ka tak jisu ni pa amen Kumjuk yang kemenin yang. Permission kumjuk bet mah. Udah henti 750 meters away. Stay 5 miles. Okay. Chalo guys. Ya.
agak you. Tay. Kini kita War Memorial jong ka Walong mensyua kadang ka Indo-Tibetan Indo-China War 1962 te ki bu sa je kan mau ki Indian Army ba la khlat po ba le thama mensyua te ni di landing strip te ji bang helikopter jai nice. Take a photo. Take a picture. Photo please. Kalau gelut lah ni. Gelut. Ini gun were used for Indo-China rifle, anchor, chain, mock animal. Ini Battle of Walong, saga of Valor and Sukskumar. Mau tu video bang apa bang lecture North India tu Rizangla war am di Chenong gini kan ketu buat Pakistan kan dia baka China ru Pakistan ru kan dia debat oh ketu debat China kan dia buat China aju he 1962 gini pat nak jong pat ni dari nom de nu Indian Army ru ngila duk tengi kan ka Arnold Chal right. Dedicated to the indomitable spirit of the Indian soldier. And how can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? Epic Battle of Tri Junction. The Battle of Tri Junction had only one company's strength, including medical platoon and headquarter troops. Though mutilated in stir and depleted in firepower, 6 command again got ready to give yet another fight to the end. On 14 November at 4:30 hours, the first attack came on the Tri Junction. Bitter fighting ensued and the attack was repulsed with end suffering heavy casualty. By 6 hours, 6 command had 2 killed and 3 wounded, including Captain P.N. Bhatia and 2 Lieutenant Askhatri dekat ni. Kebun hajing thok. Battle of Yellow Temple. Oh yeah. Battle of Yellow Pimple. Here that lies we because we did not choose to live and shame the land from which we sprung. Nam thu than tu đúng không? Cái này con sẽ này. Các anh đi tức sẹt hả? Này. Right. Ini dia war memorial of the Battle of Walong, Jongka, India baka China. Oh, tomorrow is ngayok jengtip nani bagi day tomorrow is Walong Day. When the helmet placed in front of you grazed the head of Lieutenant Vikram Singh, the daredevil young officer who stood like a rock against the advancing Chinese during the 1962 war. Kau mentah sini tarik, kanu tarik mentah. Lasha Khasan Tarik November 1962 kaya siapkan terkadang Lasha di Walong Day, the Battle of Walong. Ni dekat lah. Ibang mah. Tada tak beli gini am kah? Ketik dia akan siam. Siap. Yo China tu dah video China nyan bat. But asleep in the Mishmi Hills, the Sentinel Hills that round us stand. Bear witness that we love our land. Amidst shattered rock and flaming pine, we fought and died on Namti plains. Lohit, oh Lohit, gently by us glide. Pale stars above softly shine. As we sleep here is in sun and rain. Dekat Bernard S. Dougall, the Battle of Walong, October, November 1963. In undying tribute to our soldiers who laid down their lives in defense of the land. Selok di picnic video saya wan sini mah. This is the Walong War Memorial. 15 November is the Walong Day. So it means tomorrow is Walong Day. So they are preparing, as you can see.
So for the big celebration tomorrow, in 1962 they fought the war. This time, October, November. Lovely, lovely, beautiful, beautiful. Baik ni kita teng, kiba kelak, kiba lihat thama, akan 1962. Jongka, Indo-China War. Ni tu, kat ni Populi, kat ni Pongut, Teru syu. Hot, baik seniru, kiba kelak pun lihat thama kan. Te ayo information kadi mentah bala sya ka walang deh mo nang mentah kita ki soldiers ki bayar fight. I love walang ni te. Te perlok dari Sawangka sini mo. Tasha. Dia mentang ini sana Dong Resort. Kadai tang nyuk kilometer nanti mana Walong lisa Dong mentang. Dong Resort. Ma. We realize our sun reef arngut jadi di bang malat ni baik de mentah ka de kasngi khasal tarik sisulong te kande ka cherry blossom first day re mentah kasngi te mangi tang idan sini Dong kani di Dong Resort
Nice. Ni sah ni betas ni. Chain battery. Ha ni. So ya. Ha? Ni ulum baik. Bahek kenal sya Kashmir sya Ladakh lah betul ni. Tang mana? Tang Indo China War. Saat hap teh. Ini timur. Kani ngilit kadang naik pun mutar sa Kahur, kadang first village of India. Mu ke bos. Bitong do village of India. Take shot tay ay bang ha.
tu truk on bed je. Abang satu siap tok mah. Oh, ngahapal air saya. Oi. Ang yuki ang may paniport na surak ka. Ah. Nabar, kapot ka pasti ito. Hmm. Last week lang mo. Jangan so, like kilometer. Kala kilometer. Ah. Ha? Ano na? Amat phone iki. Te malik KB2. Kaho, the first village of India kali stay. Teng kali stay ke. Te kani kan te back sini chan. Within a radius of 30 kilometers ngiyok ban yulut. Ngiyok ban explore lut. Kani thok KB2 stay. KB2. Up cho từ trọc ấy. Sai. Sai. Ah, okay. Maroi yang habis stay. Lecok apa? Maroi habis stay. Oh. Ada ka. The bridge will connect sa ka. Kaho. Bangay. Baik ke Om. Setir come. Baik ke Om. Barang betul. Bang.
thì đây. Ơi, còn đây. Ada. Bang tu. Ni right. Almost close. Po sulong jerong. Ya. Okay. Musai Model Village. Bini kulai. Dia kena ketika Musai Model Village. Dan tu sampai ke Kaho village area, drive slow. Nah. Pohon bang pelan. Musai sampai sa Kaho mo ketika last village jong I mean the first village jong Arunachal ba jong India. Petit Snow Cap Mountain sa ate. Snow Cap. Đây là quạt hạ xa rồi.
sedih kita don. Mamele kita keju kelenti maka di tangkan ni kelenti. Bit barat sini jaga. Nga cupoy ar macam macam tamang apoy siya Pasigat, apoy siya Tawang, Bumlapas, Selapas, gitu ngapoy lu dah kapai macam New Class na macam. Te siya ni kasay pang apat ju explore. Nên cái màu vậy gì bằng big thế jadi ya very nice ya beautiful ya cái bridge đây kejat phải hợp ya ini kelalong untuk kamu om mana sisi ini ya nane kadeka jalan ke sas pas ke larut. Ini bridge. Daring Dozen Assam Regiment. Ane menpoliur kan itu lah. Tak hek rumah. Rajan Point Thonekaho, the first village of India. Hah? Hot. Ada mau kan ru macam ni kan?
first village of India. I've reached. Tangga ni di tangga you. The village di kata stay. Tip top lah. Cuma santai ngah. Asal ngati. Thank you. Ngini tu dong balik rumah. Nanti ngini kius dong. Tambah apa itu? Yeah, yeah. I've been to westernmost village of India. Then I've been there to Shuma. Then I've been to central India, centralmost point of India, middle Nagpur, Maharashtra. The last Indian village in Thang, Ladakh, I went there. Now, first village was there. Then I'll go get more of India down. Huh? Hey, Rapoy first village of India. Got Philip in it. The district administration welcome you to Kaho village, the easternmost village of India and the first village. Jadi tu Kaho. Tangga ni ibarat. Tangga ni ibarat. Snow-capped mountains we stay. Ni. Big suns, penarbals, but way narirang. Ni. Jeng ipang lek pai ni Kaho first village. Rumah that village kiwei. Sampai kau. You have this is Dong Valley, have this is Kibitu. Sulit pen tu kan? Kalau boleh Pikachu tu lah. Kalau kau tu setuju saya. Dah lalu kau Pikachu tu. Am dah yang ni dah saya tahu kan. Habis Kibitu lah. Kibitu dah habis. Nampak ada kau orang sebiji tu? Saya Kibitu. Tak sila. Apa yang mulai? Dah, bro. Tengok orang bang. This is the first village. Kejuk tengok. This is the first village, easternmost village of India. But I'll tell you, I've been to the last village of India, that is in Thang, in Ladakh. I've been to centralmost point of India, that is Nagpur, Maharashtra. I've been to the westernmost part of India, that is in Gujarat, Koteshwar. And now here I'm in the easternmost part of India. So what's left is the downside, the southern tip of India. I'll go there in the future, maybe in few years time. See you guys, I'm so excited. Ini around no ke village ke tu.
Ni village Ibar. So that under China na. Okay. I'll take around more. Okay. Sir, that is Indo-China border na. Okay. Thank you. We're from Shillong, Shillong. Okay. Thank you. Cara. Thank you, bye. Yeah. Kuna tayo gani bang? Hello. Souvenir, you have souvenir? You sell? Yeah, Souvenir, man, fresh magnet. You don't have? Oh, okay. Kहाँ मिलेगा? वालोंग में? सर बालों में देखिए वालोंग? Okay, thank you. Makcik, sering video yang apa? Kami ada video nanti. So yang pin nanti nanti let chopi, ngasawat banget sering pin nanti mah. Thank you. Mentang ini siap KB2 tahi dan jaka bakti dan off-road dan babah sharp turning.
Peak, Snow Peak. Construction. हाँ थोड़ा वेट करो, हो जाएगा अभी। ना मैं क्या है तू क्या किबी तू ते बन ना हाँ की भी टू जाएगा ये रोड। हाँ हम मालूम ते थोड़ा ये थोड़ा जल्दी है बनते हाँ बनते हम क्या हाँ सर, मुश्किल ना बनते मुश्किल थोड़ा जल्दी मो अभी खोलेगा। अभी खोलेगा खोलने वाला हो गया, उधर गाड़ी आप लोग को प्लस साइड में लगा दीजिए, हम खोल दे रहा है। साफ हो देने से चला जाइए, ठीक ओके है? कितना कितना 10 मिनट जैसा लगेगा, 10 मिनट, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी हाँ भाई हाँ हाँ इधर साइड में लगा दीजिए तो गाड़ी। गाड़ी आ रहा है ना, बड़ा गाड़ी। हाँ तो इधर में इधर में हाँ उधर ठीक पर। इधर भी लगा दो। हाँ साइड में लगा दो। ya. थोड़ा देर वेट करो, 5 मिनट। हाँ ठीक है भाई 1 minute clear kan ni ni clear ni dia beres 1 minute yang ni थोड़ा आगे बढ़ा। हाँ लोड गाड़ी आएगा ना। ai tu ni peta kat tu dong dari bang iyatnya nanti dong balik poi Malaysia sa ujung ila biang nak tu? ah Ada lukis apa ni sedang kan? tak na dong balik meet sa dong resort bro betul tu ada itu am apa yang pertama Tapi benar surak-surak. Ayo lagi. ni benut tu lah kat dong Kedong mancingan nang tu mana? 10 km Natuna Lat Breakfast Patbang eh. Oh, Patbang. Nah, padam ni we pun dengan Patbang pendap sya nomor benut dan bam lawi sekali sampai minit tu Apa ni? Nanti kita tu yang bilang ah. Pelak tu ke? Oh, pelak betul. Citang lalita apa biang? Ya. Ada kah? Ha.
Angkat dia motor. Timing. QB2 sir. हाँ जाएगा. Yes sir. साइड पे लगा लो सर. हाँ और रजिस्ट्रेशन. हाँ इंटरनेट होगा फिर जाएगा रजिस्ट्रेशन होगा. ऊपर साइड लगाओ. Please don't pee to kali 1% kan ah tadi. Tak okay let pee pakai. Let pee. Dah sudah registration Malaysia QB2 ngila apoy. Dah. Lagi. Ale. Deparlock, friends. This is QB2 village, which is the easternmost village in the easternmost part. Sir, last इधर ना, last इधर, आगे नहीं. हाँ. Picture ठीक है ना sir? Picture. Dah. Don't stick out. Nak ipik ya tak. Ah, tak. Ada enggak? Dah. Akan. Up. Dah, atas. Easternmost cafe of India, but apa? Makhaduk
jonga east cafe ha India. Kibitu saya Syam mumuan cuk sini nomor pa kadega Eastern Moose Village kene ru very restricted area kita no timing siphang gila khang na the nyam mi no mo bye. Adum the Bali, let's be a bit that. Someone go to Bali. अभी नहीं है, अभी नहीं है। Oke nadu, oke nadu. दूसरा रास्ता में कहाँ जाएगा? ऊपर वाला है penting. हाँ? आगे तू हाइंग ब्रिज है ना इधर में आगे बाइक चलेगा बाइक के लिए तो है हाँ? बाइक के लिए ठीक है बाइक नहीं है खराब सरप्राइज में अभी ना मेरे यहाँ तो आगे जाओ थोड़ा वहाँ लिखा है एयरपोर्ट ओके अब ज़्यादा दूर नहीं इधर में यहाँ तो थोड़ा ही दूर है सर आप देख लें बोर्ड में लिखा हो हाँ कहाँ बोर्ड में उधर आगे में जी थैंक यू भाई The Dong Valley. Ini dah Dong dah. Ta Dum dan Dong. Ini sa. Lain nak resort jung idon stay. Hanging bridge kada tentu imut le jakapai tambah kadang sena. Nali tingi hap pai bang na te safok minta. Te alis na yo tak tu bahat di jaka. Monta kasih sini sa Eastern most part of India. Takal air bakawut tar. Zozila Park kal air. Ni. Biang saya macam sampai sibet.
Kan enggak, just a joke, bro. Bus pak ka. Baiklah. Oh, betul. No, Valley. Mata singi point. Kaho Kibitu Dong Valley. Tamang kami asum umklot nomor ba kamlong tu tupai. Kajengki yang natai ru kami ayat tu jeking doi-doi dah kapai nomor ba. Gila, tang repair. Dia belum tak. Hey? Sana. Halo. वो डोंग में तो अभी हम लोग वापस आ रहा है। इधर से वो हम लोग सोचा था ये ब्रिज खुलेगा बोल के सोचा था ना, अभी ब्रिज बना रहा है ना। तो डिनर का बंदोबस्त होगा क्या अभी? और Jujur. Sina phone. Tak ada yuk bam, tidak yuk bam resort. Ya. कहाँ में? ब्रिज क्रॉस करके पूछने से मालूम चल जाएगा। Oh, bridge में? Okay. Thank you so much. आप यहाँ से ना सीधा चला जाओ हाँ. फ्रूटी में ना हाँ. आपको मिल जाएगा खाने के लिए। Okay. Bridge आगे ना? हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं अभी। Okay. उधर ही मिलेगा आपको। Okay. बाकी तो नहीं मिलेगा, एक ही दुकान में मिलेगा आपको। हाँ? एक ही दुकान है, उसमें मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। Bridge आगे itu आप यहाँ से जाएगा Kibitu में नहीं, bridge ना? नहीं, इधर आप वालोंग जाने वाला रास्ता हाँ, मिलेगा ना। डेनी का दुकान है, नाम है डेनी है। Dini. हाँ वही Signboard है. हाँ हम लोग भी वही साइड जा रहे हैं। आप यहाँ से Okay. जाएगा क्रॉस होगा ना, हाँ. ऐसे करके ऊपर जाना है, ब्रिज इधर है। हाँ. आप ऐसे क्रॉस करके थोड़ा ऊपर में मिलेगा आपको। Okay, वही खाने okay. के लिए मिलेगा, Okay. बाकी में नहीं मिलेगा आपको। Okay, thank you भाई. Ya. Hah? Tuh. Ah. Ngidangnya. Nia Expo Shakahu Kibitu Dong Valley mana te mentang ngidangnya. Syong ni punya bamja. Oh pada bamja ngi. Wah, baru ngi pada bamja step ngi bam tang breakfast ngi bam mentah lah. Kana bejin ta. Dristeng tengi bamja dristeng kladum hi nomor bakal tiga Portlang. Tengi dan ni sa lai Paul lai pesan kilometer ban poi satu resort bagi yang mana ang tahi berfait dan ni. Iwen rirang masel arngot na penabul sinisia pakai bu Cesar Solorai bat sangut lagi sans mah bapak sakarai saya ilut ge berfait mah dah gambiang biang oh tip top ini am mau kita perlu berkuat pe juga rai jong ngaru pe ke sinel jong baju mah tak kamera berhab im tama teman suya right mah am kin skindon pe perlu teh oh lendo punya rai baju first time mana biang tip top March nong ini mana
Just let quick. Biar ni tangi dah. Customer tangi dah. Ah, thank you. Baik, rice lagi apa? Rice atau dal lah? Papaji dengan bam lunch. So Emma, Papaji dengan bam lunch. Di riders deh. Bapak. Bapak biar Oh, sebang pat. Di belam ni. Ada. Mendon pat bohong lah. Kan, bersih ni, mendon bohong mat kan. Macam kan? Ah. Kuat yon pojaka we lo tu. Ah. Dia bau ping mana? Nampak kau ni lo. Amar. Kan kita sendiri pakai mendon bawan pamdan. Mereka mesti benar betul bro. Ah. Macam tip tu mo. Kendong deh. Cina he. Ni kasih bakan bami nak kena kata. Ah. Bukan cara mana tadi ya beda. Bang kopot dulu. Malas non dukan calon beda, calon beda. Dukan cara sangi gilong beter. Dukan cara baru. Beliau udang smart berlima dukan man bam hayeng ro. Ah. Dia tam. Just stop dari hentam. Hai. Padang ai radi ngaspe radiam macam keluar. Sini ya bam nomor we dah. Dari bam dukan layak bam ngak jencaram. Hapsiat iya piu. Dan dukan dari bam be. Dukan ni mengkasih. Nah, untuk mesti step bam dukan we. You know. Sorry. Dah. Apa tu siapa man? Tok tu siapa? Desa 8 kilometer Asia 10 kilometer Asia venue. Oh Asia resort jongi. Nanti pam mana nanya yang menmit subang ni dan hidup sangat mentah. Kenapa dia nyak teh? Kita itu berkat pelok. Oh. Tu katang mana mesti pun efisien mentah kalau ada menmit. Ni. Ya. Hai biar berapa? Ya. Ya. Dia mentang nak poi biang ni ha.
Dong Resort. Betul pergi Dong, Dong Valley ke dia kata kan? Persak tu. Persak kata di Dong Valley. Seperti mesti tak mau. Impoi sini tak mau ngihap ya hidup anu popular ta. Pasal bukan ni bakut ni. Bukan ni bakut. Bukan ni yo bu betu you. Yo bu bistang kam you. Jam kendau dah. Biar kan? Kau biar. Tengok apa biar Dong Resort. Ni second day. Kadi kejuk ke district here ni sama ngi sa meneng ya explosion ni. Na one but Kabitu beli Kabitu Kaho Dong Valley. Tu yang tang sa maseng ni pelok jonga. Mishwa. Stai gi sa tu gi bagi. Gang. Aku group stai. Seperti mah.